L-Studio Arena f'Taqali ospitat il-finali ta' avveniment internazzjonali kbir tal-esports b'disem ta' Blast Bounty. Tnejn mill-aqwa timijiet tal-Counter-Strike fid-dinja Team Spirit u Moose Esports. L-avveniment huwa parti misbuħija fit-tul bejn Gaming Malta u Blast li permezz tagħha Malta tospita kompetizzjonijiet internazzjonali tal-esports u tikseb viżibilità globali. L-edizzjoni tas-sajf tas-sena li għaddiet li saret ukoll f'pajjiżna attirat kważi 800,000 spettatur minn madwar id-dinja. B'dan l-avveniment kien il-5 iktar segwit tas-serje ta' Blast Premier. Ix-show producer ta' Blast Michael Ġull spjega li din hija wkoll waħda mill-ewwel drabi li qed jużaw setup remote fejn parti kbira mill-produzzjoni qed issir minn Copenhagen filwaqt li qed jaħdmu mill-qrib mat-tim ta' professjonisti b'talent kbir li għandhom hawn Malta. One team is Team Spirit and the other one is Mouse Esports. Team Spirit is one of the best teams in the world and have been competing to be one of the best teams in the world for years now. They actually have one player on the team called Dunk. Dunk, he's notoriously, like, if you should make a reference to any other sports, he's the Kobe Bryant of Counter-Strike. So you have literally the best players in the world competing on the stage right now. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta Van Filletti qal li Malta qed issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala ċentru Ewropew tal-esports. Min il-fanel qed nistennew eċitament lob ta' esports li huwa Tier 1, ġifieri dawn huma iż-żgħażagħ li qed jilagħbu huma professional athletes. Ġifieri dawn jgħixu jilagħbu il-competitive video gaming. Ġifieri di logħba tista' ddum minn sigħar 3 sigħat jew 4 sigħat jissiltu kontra xulxin. Għandna players ġifieri 5 kontra 5 jilagħbu u dak kollu bażikament.